icyo mbifurije ni ugukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official aho muherereye hose, abari muri Afurika, abari mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu bya Amerika n'ahandi hose, mugubwe neza kandi Imana ibahe umugisha, mukomeze mubeho neza. Icyo nabifuriza ni ugukomeza gukora subscribe, mugakora subscribe, mugasharinga ibiganiro byacu, ibiganiro byacu mukabihereza n'abandi. Ikindi kandi ni mudutera inkunga aho ngaho ku Intare Official, murareba ngiyo nimero. Dukeneye byinshi bakunzi bacu, dukeneye byinshi bigomba gukorwa, dukeneye essence, dukeneye mega, kuko ingendo zirahari kandi ubona ko Intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga mu bice bigiye bitandukanye. Twavuga zerekera Kalemi, zerekera Kisangani, zerekera Butembo, zerekera Warikare. Ubona ko Intare za Sarambwe rwose zikomeze kwa advancinga, ziri kujya mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru rero turayazanye n'ubundi. Kinyana imirwano irakomeje, hari byatangajwe na Corneille Nanga, turaza ngo tubirebere hamwe. Twangiza bombardement zahabereye, turaza tubongere tuzigarukeho icyo byangirije. Umuryango wa Colonel Abuta uramutabariza kuba amerewe nabi. Nyabiyondo imirwano irakakaye. Kazinga imirwano irimo. Intare za Sarambwe zikomeje gusatira mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira wamaze kuba umujyi w'ubwoba bukabije. Amakuru rero ikanyahere n'ubundi ku mirwano iri kubera hariya muri za Nyabikeri, imirwano iri kubera hariya muri za Kinyana, aho abajenerali bo muri Wazalendo, abajenerali bo muri FDLR bari hariya, abo kwa Jean Marie Bonane, ubona ko bakomeje gusubiranamo ndetse batari kwakira ibintu kimwe. Nyuma yo kugira ngo uzwi ku mazina ya Tokyo, namuvuzeho igihe kirekire, gitondo namuvuzeho akimara gufatwa, namuvuzeho mu gitondo, n'ubundi ubona ko ubwumvikane bwabaye buke hagati yabo. Muri kano mu kanya gatambutse mu masaha 9, Generali Inyasi Sauli wiyise Dunia Inyasi Sauli aje gukozanyaho ahantu kubita Shibu, aza gukozanyaho na Apollo Abraham. Bararasanye rwose, ivumbi riratumuka rwose ku buryo ubona buremereye, rurakakirana. Abarwanyi benshi bamaze kuhagwa bahariya kwa Inyasi nabo kwa Apollo Abraham. Ni ukuvuga ngo imirambo ya Wazalendo, imirambo ya Nyatura. Amakuru avuga ko hariho murumuna wa Apollo Abraham, kuko Apollo Abraham bavutse ari abahungu benshi, bose baragenda bajya mu Kinyatura, bose ngo ni abakoloneli, ngo abandi ni abajenerali. Uwitwaga Kirikiri we yararashwe yarapfuye. Hari n'undi nawe umwana rwose ari warisigariye w'umusivile, umukwakiza Yesu. Umwana baramwishe, n'ubundi yishwe n'abari abarwanyi n'ubundi bo kwa Inyasi, nibo banamurashe n'ubundi. Undi murumuna wa Apollo yarari muri gahunda zo kugira ngo ave muri iriya mitwe yigire muri M23, aza gutegwa mbiskade yabo kwa Inyasi, ariko yabashije kurokoka, ahita ahungira kwa mwene nyina Apollo Abraham. Abitekerereje Apollo, bahita barasana. Abo kwa Inyasi batangira kurasana n'abo kwa Apollo. Abarwanyi bagera muri 19 ku mpande zombi barahagwa. Rukumva yuko Wazalendo bo bonyine n'ukuvuga ngo baraza kwimaranira, niko nge nabivuga. Hariya muri Zabibwe hakomejemo operation ziri kuhabera n'ubundi M23 igenda itoragura. Reka maze nabahereza urugero, ibyo tubabwira mujye mwumva ko ari ukuri. Mu gihe nka Colonel afashwe, mujye mwumva ko abo hasi babyagenze gute. Aho Tokyo afatwa, hari uwitwa Kigozi, umu FDL witwa Kigozi ubana na Colonel Omar.
nawe ariko we bamwita ngo ni komanda Kigozi, nawe baramuhushijwe, nawe bari bamufatiye ahantu bita mu Gasenyera hirya hafi y'ahantu hari amashuri, aho yaratungutse asa nawe yari kuva hejuru za Karungu mu nsina muri Depure, aza kugwa muri ambiscade y'Intare za Sarambwe. Cyakora nta n'umwe uhaguye kuko ngo bamanutse birukanye, Intare za Sarambwe zari zamaze kubatega zirabahushwa, babarasaho birukanyira mu rutoki, bamanuka n'ubundi bari kwerekera muri icyo gice, basa naho bari kwerekera aho bita muri za, bari basa naho bari baturutse hafi y'umusozi wa Muzimu, donc hagati y'umusozi wa Muzimu na Nyabikeri. No muri mu hagati harimo ahantu abantu bahazi, harimo ahantu harimo ibyuzi cyangwa ibipisine by'amafi. Umwungu umwe bari babategeye, bamanuka bari kwerekera muri aho mashyamba n'ubundi mu nzira zerekera ahantu bita za Rwibo, ariko baramuhushije Kigozi ngo ni komanda. Uri kumva yuko aba FDL habana bahati zabibwe rero, ubona ko n'ubundi imirwano irimo rwose, ubona yuko bakomeje guhangana, ubona yuko ibintu urugamba rumaze guhindura isura kubera mama 23 uburyo iri kwitwaramo hariya. Nyabyondo naho Intare za Sarambwe n'ubundi ngo zabyukiye muri operation Fagia, abarwanyi barindwi bo muri APSRS babashije kwicwa ari hafi ya za Nyabyondo kuranumanwa, abandi babiri barafatwa. Urumva ko Intare za Sarambwe n'ubundi zikomeje kubafata. Umuhanda uva ni umuhanda werekera Kibuwa uturutse ari za Mingazi na za Kibati, mukanyaje kuberamo imirwano itoroshye hagati ya mama 23 n'abarwanyi bo muri NDC Renouve yo kwa General Autoproclamé Guido Shimurayi. Ni ukuvuga ngo abarwanyi bo muri kwa Guido Shimurayi baje kwataka kandi defense kari avance, ndetse kari avance kaba 23 kare kari ahantu mu Gakuyu hejuru y'umuhanda uvuye za Mingazi werekera za Kibuwa. Ni Mingazi Kibuwa, donc naho ngaho baza kuhategera, baje kuhategera Intare za Sarambwe, baza kwataka Intare za Sarambwe ziva muri ako gasozi baramanuka, ku buryo umuhanda wamaze amasaha 3 ufunze, nta moto inyuramo kuva Kasheberi kugera Kibati, kuko bumvaga urusaku rw'imbunda n'ubundi ari rwinshi, umuhanda uba ufunze mu gakiya. Intare za Sarambwe yo ku makuru mfite nuko ngo zimaze kumanuka ziva muri iriya misozi hejuru muri ho plateau, ngo zikaba ziri kumanuka ku buryo n'abaturage bamwe batangiye kuzibona rwose muvima yazo, batangira gutabaza bari kubwira abantu bari muri Uvira ati mushaka mwakwitegura cyangwa mukavamo, Intare zaje. Ati Intare zaje rwose, mwareba uburyo mwabikora mukavamo cyangwa mukareba ubundi buryo mubikora, ngo ariko Intare za Sarambwe ziri kumanuka ku bwinshi ziri kuza muri Uvira. Excellence President di Burundi Evariste Ndayishimiye arahakana, avuga ko nta biganiro ari kugirana na mama 23. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 cyangwa M23 ryavuze ko amakuru avuga ko yagiranye ibiganiro na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rinamusaba kureka imikoranire ya bugufi na leta Kinshasa atari ukuri. Ni mu kiganiro Alliance Fleuve Congo M23 yagiranye n'itangazamakuru Igoma ku munsi w'ejo kuwa 4. Ndabona ni Corneille Nanga wawundi bari kuvuga ngo bamwishe, cyakora abantu bagira yabo. Alliance Fleuve Congo M23 yagaragaje ko nta biganiro ibyo ari byo byose yigeze igirana na leta ya Gitega mu Burundi. Ni mu gihe mu cyumweru gishize ahagana
mu ntangiriro zacyo hari amakuru yavugaga ko abayobozi babiri b'ihuriro bagiranye ibiganiro na perezida w'u Burundi bakamusaba kureka imikoranire ya bugufi na leta ya Kinshasa. Aya makuru yavugaga ko kandi ko ibyo biganiro byabaye mu ibanga i Bujumbura mu Burundi. Bari mu ibanga rero ntabwo bapfa kurimena kuko n'ibintu byabereye mu ibanga, nabo ntabwo bapfa kwemera ko ibyo biganiro n'ubundi byabayeho. Muribuka b'abarundi bagacishwa no mu Rwanda bakagenda bo Alliance Fleuve Congo bari barafatiye ku rugamba. Ayo makuru nabyo byabaye ibintu by'ibanga, ariko abanyamakuru bakajya binasohoka. Nanjye wenda byarasohotse biranavugwa. Aya makuru yavugaga kandi ko ibyo biganiro byabaye mu ibanga i Bujumbura mu Burundi. Ibiganiro bikaba byaravugwaga ko byabaye igihe uyu mutwe ushaka kwigarurira igice cya Uvira kimaze igihe kinini kirinzwe bikomeye n'ingabo zirimo n'iz'u Burundi. Byavugwaga ko kandi ko Ndayishimiye ubwo yahuraga n'intumwa z'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 zamuburiye ku ngaruka ishobora guhura nazo mu gihe yaba akomeje gushyigikira ubutegetsi bw'i Kinshasa. I Burundi bufite ingabo zirenga 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bikavugwa ko mu rwego rwo kwigarurira Uvira, Alliance Fleuve Congo M23 yashakaga kuburizamo imirwano itaziguye yabasakiranaga n'ingabo z'u Burundi, donc yabahuzaga n'ingabo z'u Burundi, byatumye batekereza kuba bagirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye yo kutarasana hagati yabo. Ibi biganiro kandi byaburiraga Perezida Ndayishimiye kwirinda intambara ibera muri Congo kugira ngo itambuka mu gihugu cye. Bivugwa kandi ko mu byo Alliance Fleuve Congo M23 yasabye u Burundi harimo ko mu gihe yabifashe Uvira bwakwima ubuhungiro abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR. Ni mu gihe ku ruhande rwa Ndayishimiye we ngo yasabye Alliance Fleuve Congo kwitandukanya n'u Rwanda, ayigaragariza ko ruhungabanya inyungu z'igihugu cye. Nanga yabwiye itangazamakuru ati nta biganiro turimo tugirana n'u Burundi, ahubwo turi kuganira n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Nubwo bwari bwararahiye ko batazaganira natwe, ariko uyu munsi turicarana ku meza y'ibiganiro kubera ingufu z'uko ibintu byifashe. Hano nanga undi bavugaga ko yapfuye cyangwa akomeretse, ejo niho yarari kuganira n'itangazamakuru. Reka mabwize ukuri mwumva ibyananga. Bamwe baragendaga bakavuga ati Corneille Nanga yarashwe ari kujya i Bukavu arasirwa muri ya nzira yo muri za Karehe iyo ngiyo. Abandi bakavuga ati urenze Kibumba uri kwerekera muri Rucuro ati naho ngaho. Urukumva ko babanyabihuha n'ubundi ibihuha byabo ntacyo byabashije kugeraho. Hano iri huriro ariko ryanakomeje rivuga ngo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, nari nanabivuzeho, ryarahiye. Yavuze ko igiye guha igisubizo drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zibagabaho ibitero n'ahatuye abaturage buri munsi. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo. Muri iki kiganiro Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23 akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yagize ati dufite ubushobozi bwo kurasa drone
twagiye tubikora mu bihe byinshi kandi n'ubu nibyo tugiye gutangira gukora guhera uyu munsi mu gihe tugabweho ibitero. Twibukiranye rero, ndababwira ati hariya za Mpeti ntabwo FARDC ntabwo bazongera kuhagarura ubuzuru ngo baje kongera gukoresha drone na za Sokoyi, umuti wamaze kuvugutwa. Icyo kintu nakibabwiye, muri kumva ko nagihurijeho na Bertrand Bisimwa. Yanateguje kandi ko guhera kuri uyu wa kane ejo yabyivugira avuga ko ingabo zabo zigiye gusubiza ababashotoraho. Yavugaga ingabo za FARDC n'abambari bazo, ati tugiye kujya dusubiza ingumi ku ngumi, igipfunsi ku gipfunsi. Ubushotoranyi bwa Kinshasa natwe tugiye kubasubiza kugira ngo twimike amahoro mu turere dufite mu maboko yacu n'uturi mu maboko ya Kinshasa, mu rwego rwo kugira ngo dushyire amahoro mu bice tugenzura ndetse n'utugenzurwa na leta ya Kinshasa. Yanavuze kandi ko nko mu bice byo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro y'abawazalendo basambanya abagore ku ngufu. Agaragaza ko ibyo bagiye kubishyiraho iherezo. Hari abasambanya ku ngufu hakaza abicwa. Ejo bundi wabonye umugabo bari kuzirika bati ngo weye tutakuwa, ngo weye njoo unapanaka mahabari ku M23. Uwo mugabo byaje kugaragara bamukuye yari hafi ya za Katana ya uwo mugabo baje gusanga aho bamwiciye n'ubundi. Ibyo rero nibyo mu M23 n'ubundi twavuga ikomeje gushakira umuti no kugira ngo bamwe mu bafurero bakomeje gutabariza generali ni koroneri bamutabariza bavuga bati uriya muntu wacu afunzwe na Kinshasa ariko arazira ubusa kandi uri kubona ko ubuzima bwe bumeze nabi. Nubwo ngo muri Kinshasa hari abantu benshi bafungiye mu makasho agiye atandukanye. Ni Lieutenant Colonel, ndabona ari Lieutenant Colonel, ni umuryango wa Lieutenant Colonel David Abuta Banza uramutabariza nyuma yaho umenye ko afungiwe i Kinshasa ahababariye bikomeye. Mu butumwa umuryango we watanze ukoresheje inyandiko zitabariza Colonel Abuta David umaze igihe afungiwe muri Demiape i Kinshasa. Nk'uko umuryango bigaragaza muri ubu butumwa buvuga ko Colonel Abuta amaze amezi 2 afunzwe, akavuga ko yafashwe n'abasirikare bo mu ishami ry'iperereza aho banamaze iminsi bamutesa cyane muri Demiape, binasiga bimugizeho ingaruka zikomeye ku buryo kuri ubu arwaye n'ibisebe. Amakuru y'uyu muryango akomeza avuga ko wamenye amakuru y'uko amaze iminsi mike akuwe muri Demiape ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Makara. Abuta ni uwo mu bwoko bw'abafurero, avuka muri Kivu y'Amajyepfo, ni umusirikare wakoreye igihe kinini muri iyi ntara avukamo. Umugore we anatuye i Bukavu agenzurwa na mama 23 hazwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ifatwa rya Colonel Abuta nk'uko aya makuru abisobanura rikomoka ku kuba muri telefone ye barasanze aganira na Colonel Mitabu wo mu mutwe wa Twirwaneho ndetse n'abandi bayobozi muri uyu mutwe batandukanye. Kumva n'abantu babanye, kumva uko kuganira nabo. Ubuse onye nganira nabo muri semuse nkana bari abaye nyasi n'ubwo bari kunuka bari kugira ute ko ntacyo bazantwara simvugana nabo ayinyasi
kandi ukabakangira gute na gute? Ese ko mama 23 itari yavuga ati ngo Bemba ngo iki gutya na gutya, kumva ko ari bwa bujiji navuga burimo buvanzemo n'ubugoryi bwinshi ko kugenzura abantu kuri telefone. Ahubwo ngewe icyo nemeza ko nuko nk'abariya iyo umuntu afite nimero za bariya bigufasha kubahamagara n'ubundi no kubasensibiliza. Nuko ngo ahubwo bari bakagombye kumushyigikira kubera ko yari afite nimero avugana na bariya bari muri Twirwaneho, niwe agombaga kubajyana ahubwo mu gisirikare cya leta akajya abahamagara. Ngo ahangaha rero ngo ifata rya Colonel nuko bamusanze avugana na Colonel Mitabo wo mu mutwe wa Twirwaneho ndetse n'abandi bayobozi bo muri uyu mutwe batandukanye, ndetse kandi hano bakaba ngo bafitanye ngo isano ikomeye no kuba bafitanye isano rya hafi nawe na Munene na General Rushaba bo muri Mayimayi baheruka kwiyunga ku mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 MRDP Twirwaneho ugambiriye gushyiraho iherezo rya nyuma ku butegetsi bw'Kinshasa. Basoje doko no muryango we unavuga ati mudufashe turebe ko uriya mwana wacu rwose yabasha kugaruka. Wazalendo babiri nibo bahitanywe n'amazi ubwo bari bamaze gushamirana hariya muri Uvira, bari gushamirana na FRDC, baza guhunga baciye mu mazi. Bari muri kabato kaza kurohama, hapfuye babiri. Hari amakuru avuga ko hari abasirikare bari kuva muri za Kalemi bari kuza muri Uvira, ngo bari baturutse niba ari za Kamina simbizi, ariko nemeza ko ayo makuru atari ayo kuri. Ngo bose bari bageze muri 300, ngo bose ngo babwiye muri Lake Tanganyika ngo bararohama bose barapfa. Ayo makuru naje gukurikirana nsanga ko ayo makuru ntabwo ari byo, ahubwo icyabayeho nabo ngabo babiri bo muri Wazalendo bari guhunga mu gusubiranamo abo babiri baza kuhagwa. Ukuvuga ngo icyo nababwira cyo nuko iherezo rya drone by'indege za gisirikari muri uriya mujyi mu bice byamaze kuba ari imbere byamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zamaze kugira ute gushyiraho iherezo. Izere ko bose bamaze gushyiraho iherezo ko ibyo ngibyo bitazongera kugaruka. Guverinoma yo ya Kinshasa uri kumva ko M23 yamaze gushyira iherezo kuri ziriya ndege. Guverinoma ya Kinshasa yo ikavuga ko ziriya ndege na drone atari bo bazikoresha, ahubwo ari Wazalendo bagira ute ngo baziba, noneho bamara kuziba akaba aribo bajya kuzikoresha ngo bakajya kuzirasisha muri 23. Baravuga ngo le gouvernement affirme que les bombardements de drones et des avions sont les œuvres de Wazalendo qui les volent aux FARDC. Ngo donc ngo Wazalendo ngo ndibo ngo bagiye ngo biba ngo indege, bamaze kwiba indege baragenda biba za drone ngo nizo ngo bari gukoresha ngo bakajya kugaba ibitero ku ntare za Sarambwe ku bice bituwe n'abaturage benshi. Hano hari inkuru undi nagombaga kuvugaho, nayibonye hariya za muri kiriya gice, n'ubundi kiriya gice cyo bagiye kubombarda bakoresheje indege hariya ku ruganda rukora zahabu twangiza mining company. Baragiye barabombarda ni muri Mwenga, baragenda ukuntu ari injiji bakajya kuri bya bikorwa remezo. Bagiye ahantu harimo ama essence, ni bombardement zabaye saa 7:10 za doke za z'igicuku dufate za mu gitondo, kuko undi munsi wari umaze kugira. Baragiye babombarda ku matanke arimo karibira yakoreshwaga na ruriya ruganda rwakoraga zahabu niba rwarayitunganyaga. Baragenda basukaho ibibombe, barabisuka barabitwika.
ukabona ko nabyo ni ibisubiza inyuma igihugu. Hano wenda baba babyanditse mu gifaransa ngo les frappes des drones oblige l'usine d'or de Twangiza Mining. C'est un arrêt sans délai. Un jour après le bombardement survenu dans la nuit de mercredi et jeudi, donc iminsi ibiri hariya si les cités de l'usine d'or de Twangiza Mining dans le territoire de Mwenga, Sud Kivu, les activités ont été entièrement suspendues. Les travailleurs, encore sous le choc, ont déserté le lieu les premières heures du matin, craignant de nouvelles frappes. Nuko ngo hariya Twangiza Mining ubundi narinzi ko yari yaranahagaze, ariko barongeye barakora kumva ko bari abashinwa bakoraga hariya n'ubundi wenda baragiye bajya muri negociation, baragenda babwira intare za Sarambwe mureke twebwe twakodesheje na leta imyaka yari 25 maze basigajemo inkibiri hari, niba atari nk'itatu mureke twebwe twikorere, ariko tuzatubahereza iki umusoro nk'ibisanzwe. Guverinoma Kinshasa itigira jalousie, irazira bibombardira bitwika. Yo ni jalousie, irabitwika, ibigira nabi, irabyangiriza. Nukuvuga ngo ni nabyo ubona n'ubundi bari kugenda bakajya ku biraro, amara kujya ku biraro bakagenda bakabitwika, bagafata n'ibindi bikorwa remezo bakagenda bakabitwika bagasenya. Ubona ko umuntu uri kwiyubakira igihugu aho kucyubaka aragisenya. Abakunzi b'Intare Official rero turi kumwe, abatari bakora subscribe mugure subscribe, ndabakunda cyane, mukomeze mugire Imana n'amafaranga, kandi Uwiteka akomeze agendane namwe mu byo mukora byose kandi bibashe kubahira. Umugisha w'Uwiteka